goklas ni rohita dina marsiala nakin dinaung majalo pasu-pasu pardo masaripeon ima anakmu nagabe helanami boru nami nagabe parmaemmu asima rohani Tuhan itu nuaeng pasaton nami ma ulos pasamot ho ima ulos pasamot nonggok roham maduru ulos pasamoton siak kami hula-hulam asima rohani Tuhan sai manggohina ulimon manggohina dinggan dihoito nang di yana tahun 7 luan niario asang dia nyan penggeng saur batuho payu tihut yana tahun 7 luan niario didok na tua-tua asa adol hadukoma tugu-tugu ni lobu adol hati tima tugu-tugu ni horbo nang maho tuna saur batua pairing pahapu sahat dokter marnini sahat tuna marno alayang go sifat pasti nang pola herak kondisi malo maho marsia jua-jua dohot nyobur ko parumaimon posroh aku ikon nagabe si tebaben lasni rohau parumaimon buru namion di tonga-tonga ni keluarga mitoda nah artinya dan mungkin mengherankan nilalaho alana ho pe buru ni parna doho sebenarnya nak kula buru ni parna si belgat hati sudah segala buru ada belgar hati enak maulu pada saat-saat tertentu jadi pas roh aku diho itu naik ko boy marsya minamina ko doho nyon paromemon buru namion songon nero kami boy napas baino mutong turuhani paromemon ate songon imak termasuk buru panggoran ni bapa hoda jadi bolu buru panggoran ni bapa artina ikon sibuan gorna dinggemmanian anggo pangiduan nunga heramiduk anggo hoda huliat tuho dung mulai maroha ho alana jelas ho sebagai siakangan di julunami do omakmu mulu saya rohan yang kim ikonopak doroha harus bisa mengatasi sesuatu mulu adong di tengah-tengah ni nyotino do homon ido tetap ido kok kami do oma ima noaing nanaing silak sarahonongmu nauk ku pasatami terbukti deh ikon dulu honongmu alana do baito song do naknya ni ikon siwan gor dari gemho di keluarga dihami nang di simbatuam bapak yakin donian anggo diulahoko akapudan hulehoni mudah-mudahan kokoro memberita hoko secara pabainamu di pangalahom asa tutuho nagabe boru ni raja anggo unang gabe adong nian hurang denggan sabuy goyina asa buy dapok dihamuna marsya aminan songol lapak ni gaul marsi tikul-tikulan songol suhat di robean bos dorohak itu dia kebuda na pinasahak ni bapa doh oma adorang somarhasono teko kerjakan belajar dan belajar untuk menempuh hidup baru dalam rumah tangga. Tuhan Yesus menyertai kamu. Bapak yakin songoni menang di hohela maulah huruk nak king siap kang abur ko pangguara jauh
hope helaku bang kuara mahu diau unang gabe artina timpang gudang go si persiajaramu gari burukon gudang si persiajarana nunga saruru imana do tinodohonna apalagi mahu hela opak naik tinodohonmu dulu laem serenai paribangmu jauh-jauh sebelum anggo helakon ngahu tada dak foto iyan nalau jadi helakon alai burjui mana nasong diri nang masuk berekon di narawaku langkah pas tironya kata itu tulangin na ibu awak bursi marmata pas jelas di narawaku tong jadi nah udah isi helang dak pala bena berbunyi-bunyi auto foto tuau sebelum si matua mau meta dah hianau songonido nang helak aka nyon laemon ima hula-hula memersugut ba kumpalo maho wa macarana asa gawe boy adok sidiron nasiako ikon adok sidiron nasiako songon hela siak kang aku di tongah-tongah di bagas nami jangan kita percuma sebagai orang pertama di tongah-tongah di keluarga ikon adok magawe panutan siak kelaku jadi pos doro aku di hohela sesuai dengan king doh tuh denet homi unak kolen dehon tapi buktikan seperti omongan sekarang survei membuktikan dangarung bodoh berjurau ning anale papaina dang umus dang boy songoni anggo jol masonarion tidak berteka-teki transparan terbuka morolangnya tuh sukun bodoh songo ay gurang tolongan om malos ya niba jalan mau saya kamar rumah tangga dang mungkin debe buat kamu eta kere babra banguli jadi harus belajar kosongoni do kedulu do belajar ikon akuamu do hawotomu do hahurangamu sabui homalo imasi pedomamu dan jangan lupa songon yuk mata pandita inak king sayjumulu maluluhamu harazaun di debata asa di pasar aka ordeng odeng binoto tidak mas. Tani bapak sautik nama sita bakui. Siana selilingo memang ngahubodai hoinang mulai dung maroha ho satu sadarion. Jadi patuduhom mainang di golum di rumah tanggam. Patuduhom matu keluarga ni helaon nahubodai hoinang da. Ulah nak kena denggan. Jadi songot tu helaku dokonok kudu sawati amang hela hata tuamu. Mulai hutar dah hela burjuro ho beri. Alai ya burjomi tonggo suku-sukur rohaku. Tohodon waing burjuni berekon ning gebe helaku narohaku. Alai halus ni suku-suku ki hela berengokku me tujulan nerep damang. Imalus ni suku-suku ki. Jadi na perlu sar si donoku tu helaku sotung disuruh helaku buruk kotu gareja da ale togi hodama unang disuruh ama ale togi hod mondate menebai muse tuho hela ainggo madari hurko tak pala hulia madari hela manilia ima kistimani helao jadi nahuro isi di pasar tami noaeng siak kami simatuam madar helao pakyomu montok kaulaon nodinggan jangan orang istilah lah pakai tu perjujian asal mamorang ngadang bui songoni tuna dinggam ma pakyomon terutama matulau nadat ulau ni sirajaparna khususna marga turnip nah dah ikom malo enggak tulang muyan parna jadi ngeboto hamui jadi pak kamu mau tulau kepada daton madar helaon hela
Tihut tiapang bisa bireng mak Pak Andi. Untuk kamu dok permain. Rambut toh. Iya. Bang Floren. Di sini urus kamu itu udah toleh. Saat mau selalu ke tempat gabian. Saat matong ke parahorasan. Matu tuh. Tercokut. Harus gue pilih poros spiritual. Itu bijak. Iya, ada apa? Na boru na batua, opung jus. Kenapa para musik gajah mengurut? Jala si Toro Pinopar. Emang. Iya. Tapi, opung Jonathan. Opung Joboru, ini ya. Apa? Tunggu ni orpo. Nang sorma dua nang mengboru ku pairi kiri pahoku. Saat matong tu namar tini. Saat matu namar nono. Matu tuh. Lain. Parbekasok kamu may ibagasan roham songon ni ni si batu amon nak kiningan gaiberu matangka siti rumahamu di keluargani marga turnip songon ni manang di keluargani marga sinabutar manak silele. Jadi pawapatoma hela sadarion hela nami sian koparani opuk nama argo marga silai sabungan pawapatoma hela nami sadarion da. Jadi ba las marohanami Saidus marohamu hadu ala karmar pariban berengon nabi kasih betu amon asalas rohanami. Jadi kapuri laki ngani doh markite hata pasu nasihat joron itu hatta naung di jalohamu nak kiningan di naung di padumu di batahamu di bagasa sadarion markite pasu ni parhadadona siang kiat matutu sai tangi amat tadi bata manangi honi asa gabe rumah tangga dari kamu tujuan narion pai huton nami nak pai huton di salahut keluar.
mahami mandokonon na ito, say manulopi masaluhut, akasahala ni na tua-tua, nang manupahi manangamat tani mata, di saluhut na sa ulot tani baga sa sadaryon. Asaluhon ma, baliga mapagabi na tinabotabuan. Arani hita saluhut gabi, digak kita mar si Paulo. Saha solo sa tumortean, saha mauloton di baga sa sadaryon, saur saluhut na tupanggabian, sahat nang tupar horasan. Par musik balua siani pasang